zwenezwi musi ikonomi ya shango i tshi khou thoma u manḓafhadzea, tshiṅwe tshivhumbeo tsha COVID-19 tsha mbo ḓi a titaṅwe. Izwi zwo vho sia hu na u timatima uri ikonomi ye ya vha i khou humbulela u ḓo aluwa nga phesenthe 5 i ḓo dovha hafhu ya aluwa naa. U tumbulwa tshivhumbeo itshi zwo mbo ḓi swikisa kha u iledzwa ḽa Afrika Tshipembe u endelana na ḽa Britain lwa tshifhinga nyana. When you have this type of devastation, that doesn't only affect tourism. You saw the rent, plummeting, and I'm sure many other sectors are going to be affected. So it's not something that just affects tourism industry. As much as tourism industry is important to this economy and it creates jobs in both urban and rural areas, both formal and informal, it's important that we get the leadership from the top. Nga ngeyi Mimaraga ni mbuelo dza dzi hodela napo awela dzo vhonala dzi tshi vho kwamea nga nḓila i si yavhuḓi. I think it's a very difficult proposition to find value in these stocks. I think we know that finding this additional strain with very little information to go on in terms of the implications, its impact. I think everyone is playing a hedge against future lockdowns or extreme measures by government to see how they deal and respond to this. Vhakorea zwa mabindu na nḓowetshumo ya mamaga vha ri u tumbulwa tshivhumbeo tshiswa zwi ḓo ḓisa u kolonwa kha vhabindudzi. Currently we see the rand above 16 to the US dollar and its weakest level in months. Vha muhasho wa vhushaka na maṅwe mashango vha ri vha ḓo fara therisano na ḽa Britain malugana na tsheo yaḽo. South African government will be engaging with the UK government to try and find a better way of managing this. Vha tshumelo dza vhufhufhi vha ri tshumelo ya zwa vhufhufhi yo no tsela fhasi nga phesenthe dza 4 tsha thoma zwa nyiledzo.